Iti napalabas, agayan ayat da Jumel kan Katrina. Nupay nagturpos iti kurso nga agrikulturista ni Jumel, kinaykayat na timang taripato iti daga at tinawid na ngem ti sumrek ngagtrabaho iti opisina. Nakunana kini Gina, akayat nang ipakat tinadal na iti bukod na daga. Ken san na akayat ngadabos na. Dinayaw ni Gina dayta akapanunutan ti baro. Nang runa iti kinagagat daytoy. Imanugot mat ni Katrina asombre kadadon manulo kas katulong. Kalpasan a pinalubusan ni Jumel ti kayanayat na. Ita papagayam at iti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. No agmaumawan ni Aya. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. I need your love each moment of my life. The memory shared together. Agyaman nagtata. Katnam namaan nyo. Agagagata. Oh, di dawa nagagat. As asidigmad lang gengwana ti grasya. Un tata. Oh, sige. Ingka nga rudan kita nagiti trabahom. Unaam, daglaba. Masapol di balasang ko ti uniformina mapanagtrabaho. Uwan tata. Sige, inak nga roda naglaba. Panawan kayo pa ditoy. Sige. Nalapsat ti anak ni Simo. Kalalaingan ti tayag na. Murina. Ngem kas lagbalbalikas dagiti matana. Ken pangulutan tinakangis-ngisit abog na. Wah, anya daytoyan. Kaslay mo bing tirik na nakakita kan Catherine. Sabagay. Nabayagan na pimusay day di asawa. Saan mat nga tadakas, no mga sawak manan. Nang rugigaya man ni Katrina nga agkatulong ka na doon manulo niya. One friend. Oh, apay abang bangir ta isem mo? Awan, adalang malagip ko. Anya dayta? Baknang kan nabayagan na balo ni Don Manolo. Ha? Oh, anya ko mano kasta? Jaket nga unaan dagiti pasama kayam napintas di kaya nayat mo. Kasano na makayawan jalakay kayat na nga asawaan ni Katrina. Anya? Kasi tinakon-akon. Diyak kung unaan dagiti mabali na mapasama. Saan lang mo? No kastanto ti pagbanagan na. Napudno kami iti tunggal maysa, gayam. Saan namat nga tanga maaramid amang isukat kanyak? Matkit de, kasanaon na ipamuspusan ni Don Manolo. Tabalo kat nga raw, kat maasawa na ni Katrina. Anya? Ay, itay pa'y anak kapanaw ni Jenna. Saan asumina iti panunot ko timbagana? Kabailan nga ta ni Katrina ti mangisukat kanya. Iti dayjay abak ng alakay. Ay, kasanon no aramidan nga agpaiso nila kay Manolo, tinaibagan ni Jenna kanya. Nga aramidan na amin na kabailan na. Tapno magunod, wano maasawa na ni Katrina.
Mabiit laang. Umaya kaon. Nana Sedes, kumusta? Ay, Jumar. Si kamot gayam. Ay, sumrek ka. Agyaman ak nana. Oh, alaan nyo daytoy. Tadan tumot ti ipakbat yo. Ay, Ah. ay, nagaduti na ito nga intin mo, barok. Kado nga min ti bunga ita, dagiti mulak anatang nana. Uwan gayam. Ni Katrina, simangpat ka din? Ay, saan pa'y nga raw? Ay, ngam siguro raw dandan ni itan. Ay, urayak nga rod nana. Kailiw ko man na nakasarsarita ti anak yo. Sige ay. Urayam nga rod barok. Ta ipan kuman pa'y ija kusina da ito, intin mo anatang. Sige lang nana. Dito yak lang. Saan da kapag danagan? Girl, I need you. I need your love. Asino tinangtad ka dagitoy anatang Sedes? Ay, ni Jumel, adda ita, dita salas. Ay, kasta ka day. Agtugtugaw dita salas, or-orayin na ti anak ta. Kasta aya. Kailiw na kanumanan ang makita kan kasarita ni Katrina. Ay, suday tayo may. Ay, amangan no, mabayag pa'y asumangpag ni Katrina. Ay, dandani ita, anday jay. Tatasi mo, Nana Sedes. Ah, Amangan no, marabyan ni Katrina sumangpat. Isuaso ko naklangan ni Jibalay da Tata Manolo. anya. Dandanin agtangap ti sipngat tata. Ngam awan pa'y di anak yo. Iso nga, inaklaan ng sukunan. Taamangan no mabutang agawid ngang may maysa no marabyan iti dalan na. Uray kunata yung asidaglang ti balay da Don Manolo. Ta dalang iti bangir akanto. Sige, sikat ti makaam mo nga ron baraw. Ay nasayaat mo, nusukunan, tada kadwa na nga agawid. Uwan na, mapanak pa'y nga rod. Sige, baraw. Sino nga taday dagdog-dugtog iti ridaw? Awan matamok nga umaya sa ngailik. Mabidlang umayakon. Oh, Jumel. Naimbaga rabiyo, tata. Apaya niya ti bagam tari na brabi imad ng dimay. Sukunak ni Katrina, tata. Anya? Wan tata, rumabiin, kat amangan no mabutang agawid ng agmaymaysa. Sana nanas ka na sukunam ti katulong mi. Tata? Agawid kan. Yuray ko lang tata. Mabayag pa ang agawid. Basta uray klatan. Rabiin, kat awan kadwa ng agawid. Aguray ka man. Agararim ka kadikin ko na wino girlfriend mon. Girlfriend kong tata. Anya? Wan, agayan ayat kami kini Katrina. Kasta aya. Ay, diyak kaya nga may mo isturbuhan ni Katrina no madama pa ilang agtrabaho. Saan ko nga disturbuhan tata? Iso ano diyo kayat nga uraik dito yung nagtibalayo. Kat di taklatan ruar ang manguray kan kuana. Agawid ka anda siya kon ti mangitulnog kan kuanay di balayda. Saan tata? Uraik latan iti ruar ti kayan ayat ko.
Ay, rumabi ay, ngam awan matla ang nga anak ta si Des. Sigurado, dandani daitan kin Jumail. Imbagtaad na ni Jumail akadwa ng agawid. Wen lakay, so nga awan danag ta. Ta sinukon na ti anak ta. Nakan anos ni Jumail. Ket sa payla kumata saan agbalbalew. Ay ayaten unay ni Jumel ti anak ta, lakay. Panagkunakat sa antong agbaliw tirik na kan Katrina. Iso ano mabalin la kuma, ay tagkasarda. Wine, sa payla kuma. Da saan tong agmaw-maw ti panagayat ni Jumel ken Katrina. Saan met nga ta lakay? Ngumno, kunam nga agasawa da kuman. Urayon talata nga isuda ti mangibaga iti dayta. Ay, unay kit din akado ti lamok diti sirok ti mangga pangururay ni Katrina. Nagloko nga minday di alakay Manolo. Imbaga nakit din nga iso ti mangitulod kin Katrina. Saan na mabalin? Siyak ti kaayan ayat ni Katrina. Ket masapul asyak ti kadwana nga agawid ken mangitulod iti balayda. Jak ipalubos asabali ti mangitulnog iti ayatak. Ay, orayak ti iroror na. Sige, tata. Nakod. Itulog ka ni Balayo, Katrina. Katrina! Itay pangururayan ka. Siya kung ti mangitulnog kin ka iti balayo. Te, amo ka nagawid kan, Jumel. Saan pa eh? Inururay ka. Punag mata siya kung ti mangitulog ka ni Katrina iti Balayda. Natanggan ti ulam. Siyak ti kayan ayat na tata. Rumbang lang asyak ti kadwana. Ison ti kadwak nga agawid, tata. Agi ama naklangan kada kayo. Inton maminsan, Jumel. San ngunto nasukunan ni Katrina? Siya ti mangitulod ken kuana. Sana mabalin tata. Dakdakkel ti karbengak. Tagayan ayat kamin ken Katrina. Katrina, mapantan. Girl, I need you. I need your love. Naglukon day nga amom. Ipilit na nga iso ti mangitulod ken ka. Dayta ti pagkunaam, anaanos kanyak na iya alakay. Diyak amo no kinaanos wenno ada sa bali agapuna. Jumel? Di nakit din kayat nga urayan ka iti balayda. Isuan napilitan ak ananguray ken ka iti ruwar. Pasensyakan. Kunana, asan kanto kanon asukunan. Ta isot mangitulnog ken ka. Saan naklatan ang sukunan? Isupay apakabanog ka. Sana mabalin Katrina. Sukunan ka. No amo ka marabyan ka. Malaksid no pagawidan na kadaydi alakay ang masapsapa. Ngala, si kaman langan ti makaamok. Saan aday ti pagsubangan ta? Basta, no amok ang marabyan kang agawid, sukunan ka. Ket awan makalapad kanyak nga oray daydi alakay. Anya? Kasi tinakunakken ka. Kaslad da sa bali apanggap na ken ka. Anya? Oh, apay alapdan na kamang sukon ken ka. Anya ti kahit na mapasamak. Makapasurun day alakay. Saan pailangan na pukaw ti luksaw ko kuana. Apay akaluksaw mo ti amo ni Katrina. Ipilit na kit din idirabi Nga isot mangitulnog ka ni Katrina iti balayda. Anya? One friend,
Ngam saan ko ngayon palubos. Isukit din ti masurot kat siyak ti kayan ayat ni Katrina. Ay, nasayat ano kasta? Kat amom na niya timbalag na kanya. Anya, Saan kunto kanon asukunon ni Katrina. apay ka no? Isuntulat ta kanon ti mangitulnog ni Katrina iti balayda. Kat anyang ruti imbagam ka ni Katrina. Sukunak latta. No amok amarabyan nga agawid. Mapansakit diti ko naken ka. Gina, Kita man na yung baka. No, siyak ti si ka. Pagikate ko ni Katrina akatulong iti balay da jalakay. Anya? Ay, sus. Saan ko may nakman ni Katrina? Kan kaguro daklaki di dagiti naganak ken kuana. Wes, may salang ti solusyon dayta. Anya? Ibagam ka ni Katrina nga kasar kayon. Sakbay nga agawan ti sa bali. Anya? Ay, sisak man nandito'y kalapaw ko dito'y farm. Nagpakadamat ta ni Jenna. Tadda ka no peramidan na. Ay, naimbagkit dimat. Tanakan anos nga umay dito'y. Kat adda kasarsaritak. Ladawan ti may sa Pilipina ni Jenna. Addaan mat iti saguday. Simpleng agkaw-kawas. Kanagtigtignay. Nakaturpos mat iti 2 taon uno vocational course. Ngam saan makapan iti syudad nagsapol. Ta saan mapanawan dagiti naganak ken kuana. Lumakay kan bumagat matan. Kasmat lang ken ni Katrina. Adim makkel dito probinsya. Awan makunak ken kuana. Saan da nga ginadayo iti kinapintas ken Katrina? Angam addaan ni Katrina tinakakayaw kanyak. Angam apay adi sumina iti panunot ko tinakuna naman ang kanyak. Gapukan Katrina. Ken tiar aramidan nila kay Manolo. At dangatangag paiso pa naggusto ti balo iti kaayan ayat ko. Tikat laing nagsukat tiners nga anak ni Tata Manolo. Nakaadado man ito'y laba, kamuran na. Katrina. Isardeng mo ba ladagla ba? Agmirinda tapay. Hutoy kimata nga kitibibing ka. Ay, wow! Nagihimasan, Tata. Kalutluto. Isu nga isardeng mo ba lang tararamidam. Nagmirinda tapay lang. Ay, uwan, Tata. Dapay ginatang ko ngayawid mo to para kadagiti naganakin ka. Anya? Ay, nagsayaat kayon, Tata Manolo. Talaga, anasaya atak no nagagat ti tao. Kan kang runan ti amin napinta sa kaskin ka. Anya? Ala, timot la ibagbagayon. Sa anak mo na napintas. Puno din ako na. Naidumduma ti kinapintas mo, Katrina. Sige kakadwa. Abunwan kan pasuyutan nyo amin dagiti nateng ko. Awan lablabsan nyo. Tapno adun tumanan ti bunga da. Ay, wag lukay. Ang problema. Oh, busy ka man na nito bangkag mo Jumel. Gapot taman narimaan ngamin ti panagpasuyot kan panagabono mi kadagiti nateng ko, friend. Sigurado nga adun tumanan ti maibunga da. Hagapot pa ng taripa atong kadakwada iti husto. Wana. Halaga asan sa malapdan ti panagbaknang mo no kastoy.
O masenso ka manan. Yan anos laang. Barang makaurnong tumatla da tao. Tapno sa anak matla mabainan ang mga sawan to kini Katrina. Wen gayam. Naibagam ka din kinukuha na tinaibagakan ka nga kasar kayan. Kwa, saan pa eh? Ay, sus, saan ka nga upayan? Ngam nalabsak idakan lakay Manolo. Nakaragragsak da, kabayatan ti pa nagmirmerienda iti arubayan da. Anya? Dapay pasipat-sipat ni Katrina iti abaga nila kay Manolo ah. Jenna? Agalibtak ka, kunak manan. Amangan no tinamnamam at tinuno asal-salwada mo no bambantayam kat itangal ti sa balay. Girl, I need you. I need your love. Talaga asaan sa amalabdan ti panagbak ng mo no kastoy. Ti panagasenson. Yan anos laang, friend. Barang makaurnong matla da tao. Tapno sa anak matla mabainan ang mga sawan to kini Katrina. Wen gayam. Naibagam ka din kinukuha na, tinaibagakan ka nga kasar kayam. Ay kwa, saan pa eh? Ay, saan ka nga upayan? Ngam nalabasak idakin la kay Manulaw. Nakarakragsak ta ba iti panagmerienda da iti arubaya ti balay nila kay Manulaw. Anya? At dapat pasipat-sipat ni Katrina iti abaga nila kaya. Jenna? Ay, sos, agalibtak ka, kunak manan. Ang mga no tinamnamam at tinuno asal-salwadam kat itangal ti sa balay. Anya? Napatag ka kanyak, kat kasmay sa agayam. Saan ko kayat, nagladingit ka. Iso nga ibagbagakan ka na gito eh. Adda nga ta sa bali ka papananday jay akinaragsak da. Jenna? Nagkadumanin na bulbulong tinaragrag ah. Katrina! Jumel? Mailiwak unayin kan ka. So nga, dinanon kan dito yung balay, ti pagpapayam kas katulong. Pasyarin nagtulat ako man ni Jay Balain doon, Rabi eh. Ah? Ang mga no, agungat ni Tata Manolo. Mailiwak nga rod unay kan ka. O anya, kumusta kan? Okay, yak mo dito yung balaya pagpapaayak. Katrina! Umay ka man, bit? Ay, ayaban na kanila kay Manolo. Sige, mabit lang. Tada siguro masapol na kanyak. Urayin nak, Jumel. Adda nga ta kasapulan na kan Katrina. Wano, nakita nak. Kat saan na akayat asarong karak ti kayan ayat ko. Naglukon. Itay pa'y apinanawan nak ni Katrina dito eh. Kunana nga urayak kan mabiitlaan. Hindi matlag sublin. Anya nga tati imparamid kan kuana nila kay Manolo. Jumel! Ha? Ay, Jenna! Nagapam? Adala ginatang ko ti istor ni inain siya. Kasta ka di? Kasi ka, anya tararami din ti arubayan da ama Manolo. Or-orayak ti pa nagsublin ni Katrina. Angam, di matlag sublin. Inayaban nila kay Manolo itay, agsarsarita kami. Ay, di matlag sublin. O katsika, papanam ka di pa'y. Adala ko maibagakan ni Katrina. Iso adito tinagnaak. Anya ti ibagam kan ko ana. Awisik to kuma, tamapan kami maki-birthday ti kasinsin ko. Sa dino? Iti kabang iba nga barangay. Ayun kayam, numasangom. Datay to atalo ti mapan. O sige, barang kayat ni Katrina ti mapan.
Anya ti masapol yung kanyak, taapay yung inay bandak, tata. Katrina. O, apay akas tati, panangkita yung kanyak, tata. Agwa, Katrina. Ururayan nak ni Jomel. So nga ibagayo ko man yun niya dayta. Amang numatagtagan jay boyfriend ko amang ururay kanyak, tata. Imbagak pa'y mat nga ron nga urayan na. Pagawi demon. No apay adito'y bay di pang pasyaran na kang kagat madamat ti trabahom. Italaang mat nga imay, tata. So, hindi ko makagura. Anya nga min ayat ibagayo kanya. No awan, kung nagsubli ako ni ti ayan ni Jomel. Uray kat nalpas ko mat amin ang dagiti trabaho ko dito'y balayo. Mabalin ko pa yan ti aglayon nga agawi. Saan? Di ka pa'y lamapmapan ni Dayan ni Jomel. Taapay. Ama, Katrina. Apay akas at panang matmat yung kanyak, tata. Aday bagak ngam di na kumakagurkur. Anya ti ibagam, tata. Kunak no anya ti ibagayo. Itay pa'y nga. Nabayag ako nabalo, Katrina. Kadyak maawatan ti marikrik naksipod kaldam diti balay. Nakaragrag sa kako na yan. Gabuta. Anya, tata. Ay ayatin ka, Katrina. Anya. Sipod na balo ak. Itagman la makarignan ni Dayat. Saan yun sa nga amo ti ibagbagayo, tata? Sige, panawan kay pay dito. Kita kayon. Katrina! Katrina! Girl, I need you. I need your love. Kumusta ka, Katrina, friend? Ha? Okay lang. Itaman pa nga may ka, friend. Gaputa, awisan ka kuma. Katrina! Iti amo. Awagan nakmanan. Amangan no ada nalipatan na ngayon bagakin ka. Sakbay ngayon may ka dito eh. Sige, agsubli ka pa iti ayan na. Saanan? Hindi kit din iti balay. Kay di tayo magsasarita. May kayon, Jomel, Jenna, intayon. Ginuran ang samad ten tempod noken kuan. Nakasagana kamangita di ti amin nakayat na. Nulakit dita subadan namat ti ayat kabarikrik na. Nakasagana kamangikalay sa kenkuan. Ket ipaay ko keng kuana tinagin awa abiyag. Anak, aldawan. Ay ngam apay adi ka mapan iti balet ti pagpapaayam. Ang mga numatuttukanan, ang mga ururay ken kadagiti amaw. Madamdama akto na mapananang. Hindi malipatan ngamin dyan pudno ni Tata Manolo, di kalman. Ada ka di problema anak ka. Ha? Ay, awan nanang, awan. No ada, di ka kumabumdeng amang ibaga ka da kamay. Barang no matulungan da ka no kas pagarigan. Awan ti problema, nanang. Nagriri kayo ka de kin Jomel. Sanda ngamin ang nagbayag kini Jenna di kalman dito'y balay. Saan kami ang nagririk ni Jomel, nanang? Bay andak kumalaang. Awan ka di tinadlaw mo kini Katrina, di ka sarsarita ta? Adda nga rod. Natamnay ang makisarsarita ka data. Kasla, ada na o nagapampanunutin na.
Kan, nagdardaras pa ang awis ka data nga agawid tayo. Agpaiso ang makisarsarita ka data. Kaslada sa bali pang panunutan na. Uwan nga rod. Tinasaya at inkanto pa siya rin di balay da. Kat damagam na da parikot na. Kasla kami na da itartarayan na di kalman. Jenna, Awan nga tati naramin nila kay manulugan kwa na. Nga isot din na pa nangikaskaso itilakay, idipukpukawan na. uwan nga rod. Ay kita ang friend. Amangan naman pasamak timbagakan ka. Atay ko na maakukam kat adamutin sa bali ang akin kuka. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Takas jay ti reaksyon ni Katrina iti kalman. Saan nga agbidot na agaramid iti may kaniwas iti ay day jay alakay. Tapuray na taangan. Amangan no tutupak. Ay, apay adi matagtagaray ni Katrina asimrak iti trabaho na itay bigat, sedes. Jak nga rod amaw. Ay, ada ka di parikot na. Nagapadangata kan Jumel. Dinamag ko day takin kwa na. Ngam ko na nga awan ka no, mat problema na. Ay, kat apay nga rod akas day. Ay, day tatisan ko nga mo. Ay, tinasaya at kasaritam to ni Jumel do umay. Amangan mat no naghapada. Sige. Bareng maisarong dito'y balay ni Jumel. Talaga asalud-sudak to no apay akas jay ti anak ta. Ay, italaang nga nakita kakas jay ni Katrina. Kumusta kan? Kumusta nga tan ni Katrina? Nagsubli nga tan di balay da tata Manolo? Saan ko nga mo? Ang mapanak to iti balay da no rabi. Una. Aging ga ita. Maburbur tiyanak pa ilang ititigtignay na iti kalman. No bilang, aramidam dyan bagakan kan. Kasaritam kat ibagam nga kasar kayo. Sige. Tingitingak no niya ti kunana. Mariknak ngamin. Kabayatan ti panagbaybayag na iti balay da tata Manolo. Ang mga no datadakkel pagbabawyan nyo. Anya? Nangrunakan ka. Awan matla ti manggagkuken ka na balikas, Katrina. Adda ka din namnama to'y ayat ko. Ha? Kwa, tata, adan boyfriend ko. Amok! Tani nga ron Jumel ti kainayad mo. Ngamaytad na nga tati ka, si ti maytad ko king kabiyag no siyak ti ayatam. Ha? Saan kumatilang pusom ti pagturayam, Katrina? Ngam gadi ti panunot mo. Tata, Bumaknang ka no siyak ti ayatam. Atot sa nikwa, pensyonado ak. Kat no makiasawa ka kanya, amin ako kwak kat kukamatan. Unya, mayar ka ka din, Katrina. ha? Kwa, tata. Tata, manong ko ng balatan kanyak. Total ka, sanak pa'y matunay alakay. Sige, no. Isuti, kaya't mo nga awag ko kun ka. Di, sige, mano. Kasaman di kunak. Iti panangawag mo kanyak iti manong. Kasalay mo bingag launay kan. Adan pamalpalat patak akayat nak. Ani? Girl, I need you. I need your love.
Anya ti kunayo pagsaritaan tayo, nana. Adda nga min madlaw may iti anak mi parok. Anya, nana? Kasla adda na unag apang panunutin na. Kinagpaiso na kat aldaw itay na panagtrabaho. Awan gaganay gayan na. Kasta ka di? Adda ka di sakit na, nana? Baraw, adda ka di nagsubangan niya? Awan mat, nana. Kinagpaiso na kat iso kumamot ti umay ko damagan kada kayo. Kastamatan ka ni Katrina. No, adda parikot na. Dinamag ko kuana no adda problema na. Awan ko na may. Apay nga rod akas dyan ni Katrina, nana. Anya ti mang burburibur iti panunot na. Ken awan mo ti amo ka nakabasulak ken kuana. Ta makuna tayo kumaasyak ti gapuna. Anya nga raw barok. Kunamot nga awan. Namambanugak nana. Hello, Han. Anda ka matgayam, Jomel. Itay pa nga urayon na ka, Katrina anak kao. Kasta ya? Wen, kaya't ka makasarita. Pasensya ka na. Ang talaga na panugak. Kahit butagin na. Sige, inako niti silad ko. Anawan kayo pa. Sana panlatan. Aming nga Katrina anak. Ay, bayan yun, nana. Siguro ka talaga nabannog. Anya, sana ka sinango idi pinasyar mo idi balayda? One friend. Apay, Diyan mo. awan ka di tinagsubangan nyo iti kalabas? Awan. Anya nga rod ti rason? Kasta tinaramid kan ka ni Katrina? Day tati pakaburbur tiyak, Jenna. Bayam, sakto man ti makisarita kan ko na. Uray kat aggayam kami mat. Alaman nga rod. Barang no sikat ipangibagan na iti problema na. No kas pangarigan at daman. O sige. Ay, madanagan akmo't parakin ka. Pumayson sakit iti pagdandanaga ka mapasamak. Jenna. Ay, sapay kumaata saan. Kasyan ka launay, friend. Ay, agsasarita tayo man, anak. Tatang? Adda ka di problema. Ha? Ay, awan, tatang. Apay nga raw akasla adda pa kariribukam. Awan ti problema nanang, tatang. Hindi kiti manganan kat ni mabisina. Ay, no awan parikot mo. Apay nga raw adi mo sinango ni Jomel itay imay. Nabambanugak itay. Adot inaramid ko iti balay da tata Manolo. Ay na, di nakla maawatan na. Maawatan na ka. Ang mas daw kami laang Dauray si babanog ka ide kat sangwam matlata ni Jomel no pasyaran na ka. Ang paya di mo sinango itay. Talaga ang mabisina kong tatang, nanang. No diyo pa'y kayat timangan. Saklatan ti mo na amangan. Nay, tanapanlatan. Ay, bay amon bakit. Mapantamit ni Jay kusina. Tapno agigiddan tayon amangan. Do ko na nang awan parikot na. Ay, bay amlatan Nabsugak. Nay, nalpaskan, Katrina. Uwan tatang. Ay, saus. Tamabisbisin kan sang agpaisaw. Pinartakamat ngagpaison tinangan. Uwan tatang. Adda umay.
Kaday nga daw may asa nga ilaym. Iso nga pinartakam tinangan, Aduman launay nga ibagbagayo, tata. Sige, panawan kayo nung dito. Tayo naklukatanin tiri daw. Day, kasla nga ambuna nga daw may. Di nga ta Jumel? Girl, I need you. I need your love. Nay, at umay. Ay, ambom kaday nga daw may asa nga ilaym. Iso nga pinartakam tinangan, Katrina. Aduman launay nga ibagbagayo, tata. Sige, panawan kayo dito. Tayo naklukatan tiri daw. Day, kasla nga ambuna nga daw may. Di nga ta Jumel? Mabidlang, umayakon. Nukas pangarigan tanim manong manulo day ta umay. Amo kunti ibagak iti ibagbagana arik na kanya. Kumusta ka, Katrina? Ha? Si kamat kayam dyan Kunak no sa bali. Adda ka din na mama sa bali nga umay? Ha? Ay ko Awan mat kiti. Sige, sumrag ka. Agyaman nak. Agtugaw ka. Ada ka di ibagam? Ay, kahit ka lang makasarsarita. Napayag day din na din na panagsarsarita ta. Sige. Maluksosakan ka ni Jumel? Ha? Ni, apay. Nadlaw na natamnay ka kenkwana. Ha? Kasta ka di? Wan. Apay, anya ti makagapo? Awan. Madila ti mood ko iti may. Adda ka di parikot mo? Awan. Anya ko Nakaragrag sakak tupay. Nagsubang kayo ka di? San man? Ay, day talaunay ti pakasdaawan na Katrina. Awan ka naman ka muna makagapo no apay anatamnay ka anakilangan ka ng kuana. Saan mo ka di pa nakasarita iti nasayat? Sorry nga. Mapambanugak iti trabaho. Day ta ka di lahag ti rason? Wan. Ada ka di pa'y sa bali nga mo? Sorry, Jumel. Saan adagas ti agarapaap iti mas nangat nga to? Saan ko mo't nga taapakabasulan nagbalinak a praktikal? Aklunag. Ngay ayatat ni Jumel. Siguro, mapakawanak mo't iti nakaramidan. Nakasarita mo ni Katrina, Gina? Wan. Napanak iti balay day ti rapi Anya ti kunana. Madi ka no ti mood na, idinapan kay di balay da. Anya? Kasta ti imbagan agapo na, adinak man la sinango? Kasta mati ko na kanyak. Ang amok unay ni Katrina, ket masigurado. Adda na unag arason, no apay akas ti panakilangan na kanyak. Ay, isday tantay ibagbagakan ka, Jumel. Ure siyak, jakpat yan timbaga na kanyak arason. Husto ka, adalakid di sa bali arason. Kat sapay ko tanagbiddutak iti panangipapan. No bilang, maaramid nga ta ni Katrina ti mangisukat kanyak, iti baknang ken balo alakay, Gina.
ad damanan ating puwarte kinapusaksak ko iti daytoy asuot ko ita. Ay, Katrina. Aldawan. Paadi ka pa lamapan iti trabaho. Anya ti... Ay, Katrina. Anya ti aramidem iti pakimanak kaw. Ay, napintasak ka di matlan iti daytoy suot ko ita, nanang. Wan anak pay nga nagarjud ka. E dinto ta, mapan kamot agtrabaho. Man ano kumananang? Alasang akmat. Katrong banglaan nga istimarag matibagik nga uray no katulong aklaan. Sa bagay, ngam, sobrang samay ti panagarjud mo anak kaw. Ta, nakalablab baga mo ti bibig mo. Kan anya ti suot mo. Ay, saos pakawanan na kamay. Ay, apaw, italang anak kakita, anagsuot ka iti kasta. Girl, I need you. I need your love. Si Mau! Si Mau! Apay bakay? Anya ti ibagam? Ni Katrina Day, apay ni Katrina? Anya tinapasamakan ko na? Ay, nalakay. Sakbay anapan iti balay da manulaw. Nagarjawd iti hustaw. Ay, anya kakit din aya. Pati pa nagarjod jay anak ta madilaw mo. Kasanaw ajak dilawan. Kat nag-shows iting kiting. Kan nag-lipstick. Nag-make-up pa'y. Kasjay ayati pa nagbadbadaw ti katulaw. Anya? Katulaw jay anak ta. Napan nagtrabaho iti balay da dun manulaw. Ngam saanen akatulaw tilanga na itay. No dikat kasla nakasusosyal a babae. Ako namno agtrabaho iti club. Anya? Sigud mat asana kasya tilanga na amapan agtrabaho iti balay da manulaw. Ngam apay maten akasjay na itan. Kaslakit din manggargaray. Si Dice. Good morning, boss. Katrina, sika ka dinaytan. Ang napamulagat kayo nakakita kanyak manong Manolo. Sa anak ka di pintas? Wow! Kas ka lamang... kahit ko sa jak pa ang susurot din tiyak sa kas kala pang Miss Universe iti pintas mo ita Katrina Kasta ka di manom? Sige kamin sumberkan Katrina. Ay talaga asumre ka. Tagtrabaho ak nga root, boss. Kadwa, burasan nyo amin dagiti mabalinan aburasan abungat na tengko. Ngam anadan nyo ti panagburasyawan. Liklikan nyo nga do ti madadaal takailala. Jumel! Agpagpaburas ka man gaya man kadagiti natang mo. Wan Gina, kat numasangom, kadwan nakto amang ipaangkat ije palengke dagiti maburas da natang. Ay, kadwan na. Sige, kadwan ka. Sayang. No kumasan asimrek akas katulong ni Katrina, kat talo tayo kumaamapan. Bay amon, uraket adaak mo takadwam. Sa bagay. Ay, bili ba ka talaga iti kinagagat mo agayam?
Gaputa ado ti ambisyon ko para iti bangunan minto a pamilya ni Katrina. Iso nga aramidak amin nakabaalak. Tapno santong agregat ti pamilyak. Mapo, naggasat lakit din ayan ni Katrina. Ngam, kasla mababae na kon, Jomal. No saan ka lang a best friend? Saan ka kumakuyog-kuyugan? Anya? Amin, kasla siyak mo ti kaayan-ayat mo. Ha? Kanayon nga minasyak ti kadkadwam. Idinto tanimot Katrina ti kayan-ayat mo. Saan da pa'y na makita nga kuyog kayo? Nagkatulong mat ngaminan. Unmat kit di Angam no siyak. Bayam, asawan da ti kayat da. Basta awan da kas ngar aramidan ta. Unmat kit di Katrina, sakbay ngagtrabaho ka. Agmerinda ka pa'y nga una. Adoy, siya ka mismo tinang timpla iti Diyosa para kan ka. Agya pa na, Tata Manolo. Ay na, naglambing ka. Na. Tata ko naman kanya. Manong ko namlatan. Uwan gaya, Manong. Baliktad samot ti amin. Ha? Siyak matan ti Serbiak. Idinto asyak kumati mangiserbakin ka, Manong Manolo. Ay, kwa kasinay. Pakaragsakak ti agserbikin ka. Kat numayat nak. Ikarik, Serbian kay tagnanayon. Paiso? Wan, among nakapatpatag kaunay kanyak. Ngamin sobra unay ti panagayat cooking ka, Katrina. Ha? Isuan no adamot trignam kanyak. Please, aklunem kumantoy ayat ko, Katrina. Girl, I need you. I need your love. Jenna, 5,000 amin ti bayad tinateng anapantayin lako iti tindaan. Wan nga Rod, makay-ayo gayam ti mapanagla ako. Ado dagiti gatang. Siyempre, gaputa mo da nga organic dagiti nateng ko. Iso paggugusto dagiti komersyante. Ay, tay ko nakmanan. Nakagasgasat ni Katrina makiasawan to kan ka. Tapasablogan nakmanen. Agpaiso mo ti bagbagak. Iso kasla umapalakkan ko, ana. Anya? Ay, kaanon to nga tangad damot ag gusto kanya kakaskan ka, ha, Jumel? Ha? Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Bakit? Ay, gapo kadag iti imbagam kanya at may panggap iti panagarjod ni Katrina itay bigat. Ket kasaritak to iti nalapat inton rabe ay. Anya ti bagam kenkwan na. Ibagak maburburtsaan taunay kadag iti tigtignay na. Ay nalakay. Jak amaw no apay mutin akasya ti anak ta. Ay iso nga rod da sa ludsudek to na niya ti makagapaw. Amangan matkit day no karkaringkingan na ni Manolo nga amo na. Iso akas jaynan. Ay saan man atila da sa sarita. Ay amangan kung naklaang met. Ay ada boyfriend ni Katrina. Kat saan na maarami ti adda iti panunot mo. Ay dayta tijak masungbatan sedes. Dupay pinadakkel taan na saya at ni Katrina. Saan tang amaw no nagbaliw kit dimutan
Nagsingpait ka nagimbag ni Jumel. Wen nga raod. Awan makunaken ko na. Kaya't mo asawan, isukat na itibalo alaklakay. Ngam data. Apay matang na nakaululi ka, Katrina. Ginuram sa matang nagitimbagakin ka. Ha? Ay, saan? Ay, saan na kumagurguraan iti panangibagak ngay ayateng ka? Tay sutpod no. Dahi ta tinarik nagsipod pa'y damo ka nakita. No, ayatan ka manong. Saan nga taapag ang angawan? Tamay sa akla ang akatulong kan nakurapay. Ay, Santo Apolos, kas parang ipanagnak ko iti kinapudnok. No aglo nimtoy ayat ko, ikasar ka adagos iti amin na simbaan. Ha? Agpaiso ka diti pagbaga? Juan. Kasanon no saan akayat dagiti anak mo ang mga sawa ka manan? No, saan da kayat? Ay, makamuda. Saan ngay sudat tilapod itiragsak ko? Napagturbos ko amin ni Dan iti kolehiyo. Adami na napinta sa pagsapulan da, kan adaan da amin na iti pamilya. Kasta ka di? Isu nga awan, pagkunaan da kanya kun. Nga ta. Uwen, Katrina. O anya, maglun mo ka din tuy ayat ko. Ha? Ay, kukwa. No ayat nak, ikarik. Agbalin kanto aray na iti daytoy abalay. Pag namayeng kanto, ha? Kanuray dagiti naganakin ka. O anya, maayat na kun? Sige. Aklo nga ro din taayat mo, Manolo. Ha? Agpaiso! Ti pusok! Ayan! Unyan, anak siya ko! Katrina! May kamaudyanan na! Nasugdal kumatlangan sayar mo! Agyaman ako unay, Katrina! Sigurado ang magustan lakit din ni Katrina to'y ginatang ko abado na. Kan sigurado, amay ayo iti ginatang ko a chocolate. Ay, Katrina. Ay ayatan ka unay. Sikat inspirasyon ko iti panangigugur ko iti bagik iti trabaho. Kaya't ko ang maikan-kanto iti naginawa abiyag. Iso nga, aramidag amin nakabalak. Tapno santo nga agbabawi ni Katrina ang makiasawa kanyag. Ay, nakalnya kan jay init. Ang di matla sumangpatan ni Katrina. Wendo, marabyan nga tamanan nga agawad. Lakay, saan mo't nga taa? Ay, no sumangpat, kat kasaritak adagos maipanggap iti panagarjod na ako nam. Lakay, at nagsardang akot si iti bataw. Day, day matkot si da Manolo tinagsardang bakat. Malasin ko kahit. Ha? Ni Katrina jay bimma pa. Ay, intulnog gayam ni Manolaw ti anak ta. Sige. Inakon, mahal. At masapol ti anak ko ti kotse. Si Mau. Ay, nakitam ka diti nakita. Juan, sa anak abulag adi nakakita iti nakitam sedes. Kanangag ko pa iti imbagaday jay Manolo iti anak ta. Mahal ko na.
Ay, lakay. Ay, saus. Ay, madiday tuyan. Talaga, Sa maday. balen, tinasursurutan ti anak ta. Anya ti kayat asawan tinanggag ken nakita mi itay ken ni Manolo, ah? Ha? Ha? Saan kami atulang, Ada relasyon min, tata. Anya? Ay, awanan ka itibain. Apay atinong panak nana. Dagda mga boyfriend mo. Ngam apay anak i-boyfriend ka pa'y iti sa balay. Isinak to ni Jomer nanang. Ha? Kat ni Manolo ti pakiasawaan. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam dengganin ton bigat ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. No agmaumawen ni Aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat kaniti direksyon, Lovimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.